que wa melango kele atela wa wonyashi mewe tel que me wa kele kun ite kwon melamo amukam o we tonke de rode de chou YouTube wa te kwa me wa me la mo Cristo na te cara que me la no bino chumate wa no te wa Cristo cara kun ma te ikinwa Rotoba Wanya Siwa Kemelango no chumate. This is wonderful. This is wonderful. Bero warna kiro megona me price nyo wudi kataloga ngea po parti lao. Otero cara lach an pe chuala duana ho copa maro te kwaro lao cretera me te kwaro melao piena manne jotie i process me cope transition du ma para shell 2024 wonyasi melao kre cabinet melao ka foundation no bino ka to kre roadmap ame kwaro activities apol ame atimere ame no aduge mera bero cop me transition ame kina ye unuti ye kop me yera tini ni ana bino me bino kello kop nyodwan won nyasi ame otero kara lach ame en achalo yusha muduri bi pe ochwalo ko tamere achalo en ikopa mako tela mete kwaro melao kere loko tela me abere tie de ma para ciel 2024 aworo ni won nyasi melao yusha muduri bi Obino luo witong aromario keri jome pasuture luo witong me nomo Fredo Gwaloye te lunga witong me okarwo wi biachiel Dr. Loro Chien kere witong me ateko Monpel Antonio Lobo ameda rober woden yusamoduri be kere jo pasuture me chokere kun katu kere tameren achalo won nyasi melao te komni iyunge ngiyo atut Kretamo atut kirango amiero lao bet kere nga meni we kolan chien o mie katu kere nying awitawa chiel me obera tilao dangalo me oloni ambassador Dickson Ogwangukul emio lao mem neno ni ambassador Ogwangukul miero bebe ya kina jo kina witong kere kina langi nywe kin lao meneno ni process me transition obero kere kuich donc pimano alober kere tamere en yusamo duri be ni epenyo tam epenyo family members mere epenyo worry mere do mi katu kere tam ni mano ambassador Ogwangukul eningole lao achalo atin lao ada obera witong me pala shol eto tamwe no kelo gwenyo tama pol joka ndia ko ni do kwanyo twero mi Dickson Ogwangukul ko ayango atimere eno ko ni mano engol Ogwangukul ka lao achala witong ni mano kado ena woridwa me yera me won nyasya me abiri ma para chiel alober kere lao kacho foundation ni langi miero mi chwak eto pegeo witong ukene ame amito telo lao me nyuto mirige metela eto en achalo won nyasi ame eni kargo tameren ame da eni bere bolkui ni kita en itero tela pikara laj irwame won nyasi omie bero ngiyo ngame twerwe ko lan chie achalo won nyasi mera to renungni en e katukere Dickson Ogwangukul ero karo kan nyuda achal langu kan ti ngiyo jo apopat nyuatamge por wate kere mere mandang nu balor peye donc pimano ente koni jopa chuture miero mi chwak bot ambassador Dickson Ogwangukul Mario
adung Dickson ogwango kul miero lop chik pien chik tikana ler ame ma hokirame oyero kede won nyasi ame chik melao kacho foundation ko kede Mario miero neni peo donyo peo kelo rushu mier election ka beratie bet peaceful do won nyasi melao te goyo gwango kulong lao machako bebea ikina jo ame wano tiunga ya bayari manno roadmap palao kacho foundation tioko ba wena me yera berie kira wena me ano ba berie yiwa yo machala kacho foundation ni manno gamente me Uganda o responding warega wa ame wanu binu chwalo bot gamen ni manno miero neni abdication otimere notice of abdication amenu jodo okero ka Uganda Gazette ni manno position me won nyasi melao binu bedo tuolo amengur ni chake dwe ma para chiel ni ndwa chiel ma para chiel nu vacancy do dong ameda yera te beda tie pien nu vacancy tie now ka won nyasi o ngola lao kom dana chielo ko ato gunja ko boni yara mior beda tie o witango kana ni regiran na tu monu penu tia chi moni en tido yara dano mere eno ko dika o muka wan joni yara mior beda tie iguma ber kaunu ena umojo wang joni yara beda tie onuo en na machiel a dictating ni mono ngato do pechung ero mano eno kobo kopeni mono en na chalo en yuchamo duri be ni iyunge ngiyo engi nuone Dickson ogwango kul en aromo eno mi chwalo bo lao eto pegeo ngata me amito chung metelo lao bino mono eno koni miero jonyanke kanu ni en pegeo ngato kene bino chung do en na chalo en kere jo pasitore ame leo tam kedi etawni en dong pe bero telo tol yuba mere me weko ti chiedwe ma para chiel ti bere clear dang process do ero ko eno mio e Uganda Gazette do tieni mano notice do tieni mano ene weko ti chiedwe ma para chiel. I do a quick one. Ka penya some powers into your language of powers there more tell me you bought adwong we come cool kitisha ngoa me one may think ni you put what you teach as acting one nyashi as of now No ongoro kalao kun koro yera eto kob me won nyasi poti bori samaduri bina hadwe ma para di apara chiel lao mer ni eno ngolo kani kado jawor yera de ma para chiel lao nen ambassador ogwango kul ero peni okwanyo dong mantol metela pi chawone iwot kera nyim o me chin ogwango kul manu mir bet very clear dogola me chunguti edo ngone jo yabo ko me mirime kiti. Well, a lower road map won nyasi nguro ni mano electoral commission won nyasi binu keto anyen amenua conducting yera medu ma para chiel pen electoral commission ari heno okero eno binu kwanyo ko a lower gere power enu tikere Na ni kong Dickson nyuru mirime ni ene metbere won nyasi chuchon ni kare moro elders apol kero witonga pol obero luonge ni en miru chungeta en pete ye eta wor ni kara me won nyasi do en luonge endo ta ye ni en echung. Okay, maybe from my side unene chane jo ken da ba langa nu dan da lokuta kan ni indo yi ko yera ko and the rest of it maybe yin na chalo yin ngo ken do ko be kom joni because gindo da ko bo yi ko yera ko yer mo do ngabera pedo nende chane da ko bu ker yo mo te process e wiro nyacha mi gindo ko bo yera Machiel an chik pe ye ya lok ikom irionge to kane monetima ke ya anatia lok pilao kacho foundation kere road map ge ame wan lao kacho foundation road map wa otio chwalo amaho kop me yer won nyasi ke kop me handing over eno mio warga wano chwalo e ministry me gender mono lao kacho foundation to dong group kane an pe ti mandated melok perge